Lishonile maswati lamahle lishonile nina besilwane yemokelana titindzaba talomhla kusihlwa kulomsakato ichannel emaswati ligama lami ngingumlando kwami etfula ngoba nginetfulela tona ke tindzaba singange ngito maswati lamahle natihloko tato. Imbubi yemhlaba inkosi yemswati wesithathu lomuhla ivakashele etakhiwo tema lifestyle center letikanikise kumathapha ngaphambi kokuthi iye khona ke kaManzini. Ngunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini ngesikhathi kuyakhuluma emhlanganweni wayo ke iPan African Parliament lobo banjwe level leNingizimu Afrika ufetile buhle betinkundla lotisetshenziswako ke ekhaya eSwatini. Musa kunene namsindiso njalinjali lababoshelwe ukutholakala netichumane tinhlavu kanye nato ke tipam neuniform yamasotsha abavele enkantolo lenkulu khona ke Mbabane. Singene kito maswati lamahle ngalegcwele. Silo inkosi yemswati wesithathu kutselo mhle yavakashela ema lifestyle center kanti ke lenye ikanekise khona ke kumathapha yaphindze yakhona nakaManzini kanti ke lona umsebenzi noma ke kuletakhiwo batshala imali sabatshala ke yona ke imali lefika ko u635 million wemalangeni. Imbubi yemhlaba inkosi yemswati wesithathu icalela phayi eMathapha Lifestyle Center lapho ifike yavula khona ngalokusemthethweni ngaphambi kokuba ingene etitolo ingenele kuletinye etitolo yafike yathenga indlwana kuletinye la ifika njeke yabuka khona kuphela. Imbubi yemhlaba ivakele ke ibakhuthata ngalesikhathi ibuka letakhiwo nalemisebenzi kokuthi bena ke umsebenzi lomuhle naloncomekako njengoba ilive laseSwatini lichubeka nekuba nayo ke intuthuko. Lifestyle Center yakhiwe baka Alman Group laba yakheke ngemali lenganga 455 million emalangeni. Kuleti territory lapha ikhona iSuper Spa, ikhona iShoprite, bakhona bo Hi-Fi Corporation netitolo tekugcoka nalokunye kanti ke Alman Group inetitolo etfaya ekhatsi iPremier Bakery nabo Spa eVeni Lonkhana. Imbubi yemhlaba ithetheke nayisuka lapha eMathapha Lifestyle Center yaconza khona kaManzini nakhona eManzini Lifestyle Center. Lena ke indzawo leyakhiwe ngiyo baka Alman Group nabo ngemali lenganga 180 million emalangeni. Kanti ke letindzawo leti uma ke sekubalwa kuthiwa ke ticashe eMaswati langaba inkulungwane emakhulu lasihlanu 1500 labange emakhulu lasithupha basebentela kaManzini kusilabange emakhulu layimfica basebentela kuMathapha. Imali ke letshalwe ngibo baka Alman Group ekhona ke kuletindzawo letimbili nase yonke ithi 635 million emalangeni. Kanti ke imbubi yemhlaba nakhona eManzini Lifestyle Center ebukele indzawo letehlukahlukene kufaka ekhatsi icinema naleto kwetindzawo tekudlela etindzawo went umsakato echonge eMaswati kubuye akhanyise emabuza ngena Gary Carlos sikaManzini.